Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Manchomo rigereria obotuko bwa kianda mutinyo gatano mwaka bw'ichiru bere 2025 ne monche nkuru kwa Clinton Ndigi ago kwandira ndonsi ya sore no gosaba kwarenga gwatware ritukurigia rituko rie sabato na bego kwabero go kwego kene mirobere ya gendrira sembeo Ensoko TV chinga kibono ngo kwarigania senchira ya bene tosanga semesa mayakurwa Ensoko ensa AM kumurekera ria enekiwe kurwa se chinsemo au na adia bariki baitu bamangana basangiriri kurwa se mambi yaringe ntamba asiri bagaria ya Joshua Nyauma na Felistas Kabendi kurwa se studio ya kabire bago chigonkonya kwene kemero gine chibi changu go chirara senchire ngia ase omurobiriga togosabiro karanse ko benento kurbono wika omwere ukonyera bego mwancho murigeria se nkwana ya beno butukubware roge kuraga ense ya monenusu ento chigoso ase enkwana itokumurekera haya gendreta supera ibwage siasa mona magendro kurwa sorgo ngurwa gusi ande mona se wodi ya ibeno eyo gotoka sense mo bunge ya Nyaribari chache mugeni to ase studio butukubware no mheshimiwa Steven Arika uyoro MCA we wodi eyo ya ibena chikonyara kwa bakago sangara into atumanyo bora ibwage siasa na magendro ngakiaga ndrete kurwa sorgo ngurwa gusi na bwegase ewodi ya ibenego otware kerengerio oseri borio na bogo sangana into ya namba itesiri osase mitandao itiakerero Facebook na YouTube na Ensoko TV osase mitandao yane kuna Clinton Ndigi mesema yakuru Ensoko ensa AM chakira bwa Karibu sana mwancho morigeria bono botukubwara tugochaka no robotiro kubwatia ensemo yabamenyi be bunge ya Nyaribari chache kurwase enyumba yabasigisa nigo bono besokire nakora bose nakoerera hugotago kwabo no gotaikira nigo kwa magendro au no mujumbe huyure abisi bagukwana hime yensemo ya Kiumbu ensemo ya Nyaribari chache niko bona abamenyi abo bamuakire bose bamusokire Geoffrey Monari gocha kwene kyabuna nkuba Rwandarare nako baenekeria hamagendro ayo nabego koirania Nyaribari ase obomo no murembe ase ensemo ya Geoffrey Monari niko bono hagandire obomo bo Nyaribari nabego kugania bamusire ase bono batebire niko barachi kubwata sia Dr. Fred Matiangi ase gangaye kuriye kerogo kyobora ibwense muri kito Petuel Machini nero gotegorere mesema kurwa Ensoko ensa AM botukubwarero Arambe Sairi Chanda Sairi Chanda Amen. Abamenyabo kuri nyumba yabasigisa nigo batebna nigo bakoreta amagoso gucora umurai uyo irere Nyaribari chache gutikara magasa magendro nayo komosokyo mwanobo Geoffrey Monari eriko chikobaikiraneria magendra yo litukolia rero igo tuachire kwenda Geoffrey Monari olina buna oyo guchukurwanero guchumbe bwa Nyaribari chache wetera nga obochori wa twakoreta Nyaribari chache omocho umurai twakoreta Nyaribari chache tamanyeti none chipound cha Nyaribari chache asikigete tamanyeti none chinyomba chire Nyaribari chache asega sia tigareta barai bari barengo banyetigete no ere ebintu bigokorekana nturo chibuna bire Nyaribari chache na e constituency yasikire sana gusiengima yasikire kegima somo yakanya chati nene tebune president akuri gichikura Kenya ngima bono twajira konyoranga obosoku bwasoiro obonene paka bono Nyaribari ekale koira nanse kuneta arenge kamura anje Abanyaribari mwezi buna totene inegase mwabeta omwana twanyorire Geoffrey olina injwa sare tonyore mikakati tumochaki mikakati bune bintu bito bigokorekana elinde libunago soekerogo akore emeremo korengana buneta keire okwanekerekyo nigo bagikire mu chumbora bisi muskeza irjanda asogo tsaine kya magendra sebare nakurika abasa koganya Abanyaribari bonsi komosokya ere kubanekeria magendro amange bono ntwege tutegete na magendro abana baitu bakuri form 4 bakuri university babwati certificate bari kwegasi egere bache gotokonye kiegere ekegori gitongo itakire generation yeyetigare egota gotokonya aso gwanja onde bwese Munyaribari oligetia manganaya
inchua testi inchua tegerere amanga naye bunago kwana na ende meroberi kyatagete gokoreki gotokorera buri abanyari bari bonspi nundi bwensi wamenyete nyari bari no wariganiri gogo kigwake kura inyura cho frey orina nero rato chenjeria matrix ye elinde elio amagenderera ito anyare gutenene chipara chiaito ebinto byonsi byakorirwa bire obokora butari kubarika igo ndori korama muntu oyoro tigagendi kipindi kia yakore chikora chigo cha 2027 tuaborire abanyari bari anda onsi asebare bachoro omwana ominto okorokwa Geoffrey Monari Olina wose nyari bari neirane asel elan kwenda ali ase yarenga masikani ali senyari bari yarenge wose ndo teme to irani nyari bari ororo amasikani ali nyari bari yabwate amagendera arenge nyari bari onsi asarekire torore gose nairana ororo iri baratoria Sairi Chanda tiriri kororekana andi omunyari bari onchore kadi omunyari bari ngochora tore kadi chinga kichecho nigo oyobekirwa amaboko kurigyo bochumbe Geoffrey Monari aganire abanyari bari komosira nabo igosira Dr. Fred Matiang'i kuriye kirokyo barayibwense erikorenzo bo mu banyari bari nabo yokubayikiranira magendro ao unangoira chikurechi mondo teyo gojigotigara maga abana baito bataranyo chigasi etokubarwe chigasi omochumbe oyo oroboniga ni omochumbe oraroro osariria abanyari bari chinsa chionse tarakora kende gyonse egenda ogyokora nuko nyakorwa handouts inkenke chitabwati mana igo abantu baminto mbwatesie no moremunde egendeke ni onkoenda bakengori na ende chikureji ni onkobori korwa echama ya Jubilee eyo ebwate umurayo korokunga Dr. Matiang'i na ende boniga abanyari bari obomo bwanyari bana bwo ntobasa wanja muntu isiko aje gutobagana twebekamo 2027 mungakire chikura ebinde byonse nawo terinya ko bikora ase safari eto tubwata ya one term etutagetobe one term to support president yeto korokwa Matiang'i atubwatisie in fact ko sento bamo amano mwana minto Geoffrey Olina Monari tuamoira koboko agambira abanyari bari gose narete vision ya nyari bari muna yarenge tutene bokongu nandi tokore gasi yetu no kubwa abantu baminto ngakimoigwete samanganaya kuripoteria Ensoko TV kuroiga Kiumbu me yabunge nyari bari chache county ya Kisii Chepethwell Machin one time Nemono morigito Petwel Machini na roboti rwa senchera yobo ikiranto boskabo sio mwanchu morigeria masenata we county ya Nyamira mwishimiwa Okongo Mogeni litukoria rero ni gasanga na begenwa bekanisa gesiaga ime ye ward ya Bosamaro ensemo bonge ya West Mugirango ukwana litukoria rero niko bona mwakira ekoko boseko mama okoboko mu waziri omukoro Dr. Fred Matiang'i aseganga yo kuriye kirogo kyobora ibwense asata bire Matiang'i na isaine kubwatekana nemiremo hiyo na takoba gukorera ense niko bono amochire umurai bwense muskule muruto hase okurwa chira chizari goikirana hanene monase orogongorwa gusi ekerarenge gukwana ekerarenge kwene kitaro ya magendro asorogongorwa matuka makego aitire niko bona amochire emiroberio ya umweshimiwa William Ruto ne serikali ya Kenya kwanza nne mono morobiri boko batuko bokonyi bo bwene kurwa serikali osha bire umo MCO Kemera umo MCO itoga mwezi bimoroje Kenya bunere usaba no moroje bunere moroje buna kerase nonya Uhuru Kenyatta arwarete lakini awake simu otebya abantu nga ese Dr. Matiang'i londe nige tokero ise president yo jakataba ngo mugusyo ina ise nakora ese igona nje ngo batenga natoka ndi kuchumutua konya ko sabero mu sikoyo ko Dr. Fred Okengo Matiang'i na ende moto sabere tutwara wo mugusi una buritu atwarete omwaka olio 2002 obinyorete ngali na tutware to obomo paka na no yo mintora aliro ko obwocha atware dichibendera ibere alenge minister ese biro bibere bibere igotonya konya go sabera na inje sende na Matiang'i oyo mwari wanjangire chikoni abugo gosaba na kimoroje tingora okiranera abu na ende mbasaberi baga
bono Matiang'i kunya gutarare insa abantu bami ntoko motiga tarere buye na inche munando mosene takurwa paka mwanje ikarako enda sikali nerore karanga abamu abombale ne bono mbo boli korunka ngonga moli bagantale na Matiang'i mwangeli bagantale nere basi bono mugoja kondra ngoeta nere boiko yoweta na bongo matenga nae tulibaga n'abantu baito korunka naende seke maene talinga tuange to moshimio korukwiri Ruto nese ngenje tutage to monto koiro borai ogokwane bintu biriago chikokora ogokwanere ke maene ntoda itio bolimo abangi namanyete nga umu president uzo na to promise tina buna nkoke ya na ne liriye ga mokorugera eche siri mia tu ngonya leto bai na kete gente paket moisonde no morenka mwara buna icha agotena kabisa otebia abantu nga mimi napanga kuwawekea lami. Sasa nitaweka lami kutoka bondeni mpaka Kebirigo. Lami teri kwa bondeni mpaka Kebirigo. Igawe za kuwekea yende gore yende igo. Ago kwa no boli mu kabisa toroje. Igo totage to monto ogocha koleto borai weke mana ende bogo tokoa. Lero ebintu biritu akanete na mu akana school fees goetera umutanda uri citizen na ndio batangashire na mujiko likichisi mujiko akane fees kuri mitandao. Na abantu barabataka sangi no kwera chingende kwa debi mwalimu kana aletire chingende ndigere list ya school fees kwa sababu na bona kiyo chiko beka chingende same pesa chiko tomakuru hi citizen yo yani monta kora isa toma idia banta kora ambo ko nkibabu abalimu abakare go fosi kuna genda sha na sha tiligo kwa libago bako ireruwe insurance yabo bugeni buya bako endese sha na ndaba tengo taralwali akana chivesa igo tato bwate sio yo minto Dr. Fred Okengo Matiang'i osento nyoro borayo buya borato konye ese orogongo rwa Kenya ngima una muraba adventista beka maruse totanga Nyasaye tuanje Nyasaye na torae Dr. Fred Okengo Matiang'i abe president ya Kenya tali boigo naende tuansipi kuna toa davirenge kiombe bono koji ko koji mutunju bili serikali dogwere noro sana oyo kanyore ticket asoye kerogiri yako gene oyo tanyore tito kanyore serikali tuensi ntoba bange torangi abantu bako ongije tobe amo unegesa kuongorwa Kenya ngima una muraba advent tokoska bosio mwanchumo rigereria mugavana bwe county ya Kisii negati ya barai bande nigo bono bae negati kumutaro mo senator bwe county ya Kisii Richard Onyonka senka ya ega somo cho Nairobi komo engora kupatikana no gusiria mama mwabo homongine Teresa babirabo nigo bono bae nekire kobeka nsemo chitoba utichabo chage siasa ili kweneke bunamba chikubwatira na kwenekia umuyigoyo no chikoba oyibo morembe uyura chikomwenekeria sabari ya homongine Teresa ile ya maskani. Simadi my mother, because my mother was very interesting. When she found that in Janaya we are disagreeing, she didn't want to ask me why I was disagreeing. That's why she kept on looking for you. And I'm looking for you because she just wanted you to spend some time with her so that maybe she would understand and maybe she would suggest what was happening. Number 3. I said it here the other day, Governor. My disagreement, I really like you. You are really a very nice guy. Lakini bono wikasa chinde osoko basoka. Bono. Naza jino monda ko enda bank e kora matul. Lakini ya bono yonga no namba tanga taliko enda to kuatiki. Injera kiu mohaga. So, but we have never really hated each other. I can also see here. So it's difficult for me to manage you. Why? Bono na tikirundi na karandi. I hear you. Number 3, the attitude that not the attitude, the feeling in that has again changed me. I am Tinota Kasiase
Isabantu bakumana bakurwana manyinga wite. I'm really scared of that. And my mother was very, very particular. Because there are things where I say to the Catholic and Manganande. So I am so happy to hear Kibagendi say what he has said. It is the same thing Osoro said here. Can we go to a new Mognoyo like somebody who was dignified? To escape. To go and point. Gama na chuko na siasa etuke. No ya one time pingwa. Omo ndo waka one time babu win. Amanya kwa ere disufuna. No rojirende timu ya. But I want to say thank you all of you. We will receive all people. We are receiving the government side. We are receiving the opposition side. We are receiving ODM. I want to say thank you. Toska bose mwanjumo rigererio muraiwe kia magia DCP hoyo kabiro mukonyi bo muraiwe nso mukuru rigathi Gachagua nigo bona mwigereire hoyo kabiro muraiwe nsi ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kubwatikana ni chinkwana chetia baraye bako koboke serikali babere bakomomochia asebono hatebire honye chinkwana icho chigo chia kogendera muske Gachagua ni gatebire muraiwe nsi ni garatware chinga kichinkongo kwenekia hitaro ya gisiasa asorongoro Mount Kenya. Hivyo mimi Bishop mpya and your wife pongezi. Archbishop asante. The clergy asante. Continue praying for us and for this country. And mostly pray for the traitors in our community. Mungu wawaguze. Wawache kusaliti jamii yetu. Na nikimalizia niseme Uhuru wa Kenyatta tigeshuha. Mimi niseme wewe rais, wewe unatuma vijana akina Sudi, akina Cheriot kutukana Uhuru Kenyatta. Wewe Ruto, kama kabisa wewe ni mwanaume, si utukane rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe. Why are you sending small boys? Mimi nimekuheshimu sana. Pale Olokalao watu walikuwa wamesema utaongea, nikawapembeleza ukaongea. Mimi nimeambia watu Mlimani wasikupigie kelele. Lakini mkiendelea kutuma watoto kutukana Uhuru Kenyatta, I will have to reconsider that political direction. I'll have to reconsider. Because hata wewe kwa sababu ndio mwenye kutumana Uhuru atukanwe, hata wewe ukija si utakuta watu watakutukana. Mimi sikutaka tufike hapo. Mimi nilitaka tukupatie heshima mpaka next year umalize tamu yako, kwa sababu hiyo ndio katiba. Hata kama tuko na shida na wewe, tunataka upewe nafasi umalize, alafu tukuondoe kikatiba. Lakini ukiendelea kutuma hii Uhuru Kenyatta, hata mimi I'll have to evaluate my previous advice to the community to respect you when you come to the mountain. I'll have to evaluate. And I'll observe in the next few days hawa watoto na watumwa wakiendelea kutukana Uhuru. Mimi mwenyewe nitatoa direction. Na vile nitasema itakuwa namna hiyo. Nimeona huyu Duale akisema ati Uhuru anasikia wivu ati ile kazi imefanywa. Sasa kazi ya kuharibu masomo, kuna mtu anaweza asikia wivu? Mambo ya kuteka vijana ya Gen Z na kuwaua, unaweza sikia wivu? Mambo ya kuharibu NHIF, unaweza sikia wivu? Ati Uhuru anasikia wivu ati Ruto kazi amefanya. Kazi Ruto amefanya ni kuharibu Kenya. Unaweza sikia wivu namna gani kama mtu ameharibu Kenya? Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima William Ruto wachana na Rais Uhuru Kenyatta. Mancho murigeria togoro mutumoko mokegase studio ya kabere korende na mangetura chigo sangase ka hitare getamba sensemo ya kabere gotoskari no begongo kunyuria nga sensemo yinkwana ito ya beno butukubwalero tubatomaganita se studio Mheshimiwa Steve Arikoro MCA we wodi yebena setura chikumurikira mange ayoga ndote kwene kiwa sobora ibage siasa na magendro kurwa sorongora gusi na nemono ase wodi yebeno toskari. Eye Nensoko TV, Oboroso
bw'umugusi. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omunene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia. Imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana kera ritko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Abakoro bagateba iga amabera kumukibegwa na sagaru mwabo gutagutuga bana mbagecia gutuga enchera yaye niringa endagira kera senka yao tiga benka yao barayiguta abaisiko batarache koyenyora abamura nabo bagutwara kisimbagira yesurate nabo bagukama. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ensengongo ibere. Kera etageka na kera ensa amangana mayani go agwateka. Nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi. Erietariane Linet Nyambane. Amoreni gagendrete gotose mwana boire bukia. Tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure. Ninki turakore wetanga kuruwa sare. Nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanaba njegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murubiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Gen Soko TV Oboroso Umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain,
bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nansoko TV, Oboroso bw'umugusi. Karibu sana mwanchumo rigreria sense mega ya kabere mesema ya kuru nsoko ensa emo mbiyamo na soko gendra gusangana into nabono tukuska bosia sorbo turuko bwati ababwatani ekiama kya siasa ya Ford Kenya ni gobono basokire na kwegera ekiama kyo asabatu guteirare chinkuma hunani ekiama kyo kirigetie kwirusanania nabego kwene kyabona ngichi gusarigwa heri kubwatarana n'ekiama kya UDA serikali ya bomo ya Kenya kwanza bakwana chinga kicho habari yaboni gobono batebire ekiama kyo nigo kegendrete kwiroberia na gutinya ya yase chinse mucha mashinani bosibo bachorio bonene bumwako gocha mwaka bwichirubere 2025. Ford Kenya is there to stay, and I want to make it categorically. Ford Kenya is not going to fold. Ford Kenya is going to be there up to 2070s. Ford Kenya is the second oldest party, and we cannot afford to fold our party. We will work with like-minded people, and we are going to form the government with like-minded people so that we take Kenya ahead. Our big agenda is to have more seat in 2027. That is starting from the deputy president downward. Only is that we are not going to fill on the president because we are in Kenya Kwanza government to stay. We are going to fill the governors, women rep office, MPs, MCAs and all the categories. Tumeagree kwamba tutaweza kuangalia mpaka kwenda huko chini uongozi kutoka kwa pale juu kwa county mpaka kule kwa ward zetu. So na vile amesema tutakuwa tuna candidates katika kila ward yetu ambazo ni 45 na tutakuwa na women rep na pia tutakuwa na governor na pia tutakuwa na senator. Na tunahakikishia wale supporters wetu kwamba chama hiki ni chama ambacho kinaenziwa na tunawakaribisha. Hii chama yetu tunasimamia usawa, haki na ukweli. Tukoska basio mwanchumo rigeria kira barokiwa bagendrete nemero birio ya boyichi semiase etamo ya kabere ni gobona borokia babiri bagwesoke na kuburia serikali wetira se wizara echisemi ebe kemero birio yokobwato kachibesa gochase chiskuru au herikwene kya buna borokia abega borokiwa nemero birio yonse ase chiskuru kogendrera senchira ere engia na nemonokero ense hegendrete kwaligania akobwatira koboko mu birio muya wa masomo OCBE. Tungependa kusihi viongozi wetu wa kisiasa kusukuma sana na hata kutusaidia tuweze kupata ile capitation ambayo inahitajika katika shule zetu, kwa sababu utapata ule mgao ambao ulistahili kutumwa muhula wa kwanza ulitumwa tu kiasi fulani, labda 50%. Tamu ya pili imeanza, pia ni kiasi tu kidogo ambacho kimetumwa, na unajua labda wazazi wanavutwa sana hapa na pale kwa sababu ya nyakati ngumu za kiuchumi. Kwa hivyo tungependa ile subsidized education iweze kutimia kwa msaada wa viongozi wetu wa kisiasa, na labda nguvu za umeme na hali ya usafiri kijumla inalainishwa ili kwamba mwalimu anapotumwa hapa aweze kuwa
na ile moyo wa kuja na kufanya kazi. Na licha ya hizo changamoto, tumeweza kuona ya kwamba tukituma walimu hapa, kuna wale ambao wanakubali wanakuja, na wale ambao labda hawana moyo vile, tunawahimiza, na wanapoelewa manufaa ya kwenda mahali na kusaidia mwanafunzi, unapata kwamba wamejituma. Kwa hivyo shule kama hiyo tungali na changamoto moja mbili, kwa sababu tangu grade 10 ilipoingia, kuna maeneo fulani ambayo hayajapata proper subject combination ya walimu. Na sensemo yechigosori mwanchumo rigereria abaorokia bechi timu ibere eria Shabana ni eria Ulinzi Stars niko bono baorokirie ogotogoko kwabo kubwatekana na machibo yoneki kwase gosori gati timu ichibere eyo yaerera kwaera makari yo gotabekane gori akonyire timu ya Shabana gotigara se enamba ya 5 na bogeria Shabana eria Ulinzi Stars gotigara se enamba 15 asomo barogo timu chichigandrati okoribu ya sama mereneo ya ligi ya FKF Premier League. Considering that to dominate the whole match, it's just a matter of kuweka ball ndani ya net na everything will change. Ukiangalia vizuri hapa kwa zone 14 area, we require a lot of composure because ukiangalia zile chance tumepata, it was just a matter of kuteka touch na kuweka hiyo ball kwa net, but tulikuwa ina hurry sana, of which pia tutaenda kuirekebisha kwa mazoezi. Na the good thing is that tuna create a lot of chance, it's just a matter of kuscore, of which itakuja tu. Cha muhimu ni wachezaji wangu wana behave aje in terms of kwa mazoezi na wana react aje in all the situations, of which ukiangalia wameanza ku get the concept na tumeanza ku get the right, tumeanza kuwa on the right track ku get the 3 points. So for me, I think going to Mara Sugar, I think I'll have a positive attitude towards them. Hali ya kiwanja pia imekuwa hivi na of which ningependa sana kama tunaweza pata surface mzuri sana, ama fans wa Shabana watakuwa happy sana. Kwanza kabisa ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu na kushukuru pia boys, kwa sababu our aim ilikuwa ni kuchukua maximum 3 points, but naweza sema luck pia hatukuweza kumanage kuchukua zote point 3, but at least tumepata hiyo moja. Naweza sema pia ni asante kwa hiyo point moja, at least kuna mahali itatusukuma kwa ligi. Tunaweza sema maybe ni zile chances tumepata, maybe ndio tukutumia, but tutarudi pia tuendelee kuifanyia kazi. At least kwa game next ile itakuja hapa mbele, at least ile chance tunapata tuweze kutumia na to make sure tunapata point 3 kwa game yetu inayokuja. Tapambana mpaka dakika mwisho. FC ni timu nzuri, kuna kitu wanapigania hapo juu, basi pia sisi tunapigania ku make sure tunabakia kwa ligi. So itakuwa game nzuri. Kiangalia pato za kwa uwanja wetu wa nyumbani. First league tufunga hapo, but to make sure at least hii second league tumechukua hizo point 3. Mwanchumo rigeria abo no towikira omwerio aso kumanya amangana mayari ene kiwa seri tukeriga kurwa sema ya kurwa ensoko ensa utkobwarero kure nengo sabanga toskare bana chika gukumanya utkobwarero tuchigutware nkwana ya bene kumurikira hubora ibwage siasa na magendero kurwa sorongorwa gusi na nene monase ewodi ebeno eyo botoka sense mu ebunge Nyaribari Chache County ya Kisii magnito utkobwarero Mheshimiwa Steven Arika huyu kiranira se studio sekeke okerebosio tochigo sanganero twalekerengario boseri borio nemono hobo mwananchi kurase wodi ya ibeno nechinga kibono chigo sanga no Mheshimiwa Steven Arika na bogotoma wetera se enamba ito ye studio abiga se mitandao ito ekerero buna Ensoko TV ensema Facebook YouTube na abiga se mitandao ane una Clinton Ndigi koera nanda se ketere ketambe.